Акшамлар хайыр ноябрьнен 12-сі эфирде заман Қырымве дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырма студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев селемлайым. Украина тышышлері назира Дмитро Кулеба Меджлис азалары ве Қырым татар халқынан лидерінен көрішіп Қырым платформасы тешкіл етілуінде яплажақ ішбірлікні музакере еткен. Күне бері ярмада азат етілмесіне ярдым етежек қанунлар қабыл етілмесінде лаф еткенлер. Меджлис азалары бұл Қырым платформасы құрылмасы ве онан ішінде фаал іштірак етмеге азыр олғанны білдіргенлер. Назир Кулеба қайдеткенне көре, платформа құрылмасында Украина президенті Милли Хавсылық ве Мудафа шурасы, Назирлер шурасы иштирак ете. Бұл ішке юқары шура депутатлары да қошылар деп умут беследі. Ми маємо спільні погляди і рішучість робити те, у що віримо. Якщо ми, Україна, не будемо штовхати вперед справу деокупації Криму, ніхто у світі не буде робити це за нас. Пандемия кедеретмесе Қырым платформасынан топлашуына Киевде кележек сене май сайында кешірмеге планлаштыралар. Америка Бірлешкен Девлетлері, Канада, Авропа Бірлігі, Балтық Девлетлері, Түркия веда бір sıra девлет юлбашчылары бұл платформа ішіне қошылмаға азыр олғанына білдірділері. Ишғал етілген Қырымда 275 COVID-19 хастасы белгіленді. Евел хасталанған 10 кіші вефат еткен. Өлгенлерінің эксериеті Қырым татарлар дейлер. Екімлерге зерленгенлерінің керчек статистикасыны көстермеге ясақ ете екенлер. Бұны АТР яйнында құрылтайынан делегаты Эдем Дудаков қаберетті. Екімлер етішмей бұне бері хасталарына ерлештірмек үшін ерлерде қалмай. Оның үшін тек пара беріп, яда танышлар олса хастаны хастаханеге ятқызмақ мүмкіндір. Қырымда олған фелекет аққында бізімлев қамыз. Ишгалчилер акимиеті коронавирустен бағлы мәліматны гізлегенне біле бақмадан іштимай ағыларда инсанлар керчекні айдынлатмаға девам ете. Инсанлар онларнен өлген хаста ве хастаханелер рық-марық толы олған аққында яза. Да, действительно, 14 дней на день похороны должны будут состояться. К этим 30 можно прибавить еще 13-15 человек, которые покинули этот мир буквально вот за ночь, к сегодняшнему утру. Ситуация такая, конечно, у нас патовая в Крыму. Не хватает у нас врачей, не хватает у нас, потому что врачи тоже люди, тоже болеют. Екімлерінің сөздеріне көре мутихатсылар етішмей. Бұне бәрабер екімлерге коронавирус тарқалығы бойынша керчек мәлімет айтылмасы ясақтыры. Мне написал, например, мой знакомый врач, не буду называть его имени, но вот я читаю, вот, диагноз по ковиду ставят мало, скрывают статистику. Медики вымытаны, уже и так лечить не знают. И медикаментов нет. Вот это, конечно, очень сложная ситуация. Если есть деньги, и если есть знакомые, и если ты сможешь так аккуратно это преподнести, тогда место будет шикарное. И тогда есть шанс вылечиться. Да, бір проблема препаратлар қытлығы. Илячханелерде вирусқа қаршы препаратлар біле yok. Оның үшін ишғал етілген Қырымда олған гоноллер илачларының Қырым тышындан, бұл сырада Украина қытасындан кетірі башлады. Ләкин бұны ишғалжилерінің сыңыржылары бегенмеді. Единственная сложность на границе, когда перевозят в эту сторону. Если слишком много лекарств, то приходится доказывать очень сложно российским так называемым пограничникам. Знакомая женщина 2 часа сидела на границе, доказывая о том, что она везет лекарства для больных. Я забыл, как называется, не медик этого лекарства, но это антивирусный препарат, который возится в Херсонской области, его полно, а здесь его нет. Қырымда олған вазиетні ярмада сыңырында ашыла білген гуманитар лагерлері эйлештіре біле. Бұны ишғал олынған территориялар реинтеграциясы меселелері бойынша Назир Алексей Резников Авропа Бірлігінің гуманитар меселелері бойынша комиссарынен музакере кечіргенінден сон айтты. Украина ярмаданын вақтынжы сыңыр кечішлері янында оңайтлы фиятларнен илячханелер açmaға азыр. Ләкин ишғалжилер акимиетіні бұл ачуландырды. Керекли илачларнен нұқталар açылмасы гуноллерге біле илачларына хасталарға алып барылмасына ярдым етер. Если это можно было сделать
относительно дешевле, то хотя бы люди могли бы, вот эти волонтеры, выезжать на админ-границу прям непосредственно, не выезжая в Херсон, а уже на админ-границе могли бы получать эти лекарства и возвращаться назад. Вот это, я думаю, самое оптимальное, что сейчас можно сделать. Русия ярдам теклифлерина рет етіп вазиетна тек бетерлештірежек де сиясетчі Роман Бессмертный. Қырымда олған гуманитар фелекеті аққанда дүния біледей. Оның үшін халқара тешкілетлары бұл сұрада бірлешкен милетлерінің телекеслік шурасына мұражат етмеге керек деді. Що б Україна не робила, Кремль буде блокувати, причому інформаційно роблячи Україну винуватою. Це перше. Друге. Очевидно, що сьогодні настав момент, коли в питаннях допомоги українцям, кримським татарам, кримчанам треба зробити міжнародні кроки, які стосуються допомоги медикаментами, необхідними засобами для протидії коронавірусу. Звідси очевидно, що треба виходити на європейський світовий рівень, обговорювати це питання, приймати резолюцію і інструментом Міжнародного Червоного Хреста, задіюючи ресурс України, Європи і світу, надавати допомогу. Украина яда Европа бірлігі девлетлері тарафындан ярдымны Кремль ос империал хырзлары олғанандан себеп рет етежектердей Эдем Дудаков. Onun için işgalciler hakimiyeti insanlarının yaşayışının ihmal etmege devam edecek. Это большие понты, выражаясь таким сленгом молодежным, большие понты, и эти понты не позволят у какой-то там Украины взять лекарства, тем более в Евросоюз. Если это было можно сделать как-то по-тихому, может, они согласились. Это вот если вот здесь начнут пачками вымирать полностью, может быть, в этом случае что-то произойдет. Ишғал етілген Ақиярда базар іртесінден мектеплерде оқыш башлана. Талебелерінің тек %20 хаста олса сыныфларны карантинге қапата білелер. Коронавирусқа ұғырағанларынан сайысы есе артмаға девам ете. Тек тоневікі күн девамында Қырымда 275 яңы COVID-19 хастасы белгіленді. 10 кіші вефат еткен. Владислав Стужук, Заман, АТР. Ростов СИЗОсында да коронавирус телекесі. Бүгін Қарасу базарда тұтылып, Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатланған. Үш Қырым татарынан шикаеті бақылғаны вақыт олар СИЗО шарайтлеріне шикает еткен. Керекли тибби ярдам постерөлмей, илячылар ісе жоқ екен. Ростов СИЗОсында Хизбут Тахрир давасы бойынша яқаланған бір чоқ Қырым татар сияси мабысы тұтылмақты. Наши подзащитные жаловались на то, что в ростовском СИЗО все-таки свирепствует коронавирус, что даже один сотрудник СИЗО умер по этой причине. Говорят о том, что никакой медицинской помощи не оказывается. Они, когда просят в целях профилактики дать хотя бы полтаблеточки аспирина, им говорят, мы профилактикой не занимаемся, мы лечим. Когда же кто-то просит, чтобы их лечили, то они говорят, что лекарственных средств нет. 11.057 яңы COVID-19 хастасы Украинада кенеде рекорд. Хасталық ағырлашмасының нәтижесінде 198 хаста вефат еткен. 6233 инсан тедевеленген. Пандемия башлағанынан берлі Украинада 500 миллион коронавирус хастасы белгіленген. Аман-аман 9000 кіші вефат етті. Сағлық назирі Максим Степанов хасталық қасырға кібі тарқалғанына айтып, ратлық күні карантинына ряет етмеге чағырды. İnsanlarının kontaktını eksiltmek için hükümet yanı sınırlanuvlar kırsetті. Onun için Cuma ertesi ve bazar günü tek poçta aşağıt satkan tükenler ilaçhane ve yakarlık noktalara çalışacak. Epicenter hipermarketlerinde Cuma günü rahatlık günlerine devam ettirgenlerini haber ettiler. Çünkü onlarda da aşağıt mahsulatları satılayken. Bu haber Nazir Stepanov'ны açılattı. Aksiyonu farz dep adlandırıp hakimiyet buna dikkat edeceğini bildirdi. Хочете робити фарс на здоров'я людей? Так якщо хочете покуражитися, поїхали зі мною в реанімацію. Покуражтесь перед людьми, які помирають кожного дня. Покуражтесь перед людьми, які в очах єдине, які лежать в реанімації. Допоможіть, будь ласка. Покуражтесь перед лікарями, які кожного дня роблять все, щоб зберегти життя людей, саме життя людей.
Ишгалжилерінің махкемесінде Мустафа Джемилевнің давасы бойынша тақдим етілген избатлар оның қабатыны ичте таздықламай. Бұны адвокат Николай Полозов хабар етті. Бүгін Ишгалжилер махкемесі Қырамның меморий сыңырында чалышқан 2 ФСБ хадимына сорғыдан кечірген. Ишгалжилерінің сыңыр қызметінде чалышқан шаат Ольга Савельева Мустафа Джемилевні көрмеген фионға Қырамға кырышны ясақ еткен весеқанен таныш дегелекен. Екінші шаат Иван Роберт Туз хабар еткенне көре Қырым-татар халқының лидеріні меморий сыңырда топлашқан инсанларының арасында көрген, ләкин о сөзде Русия сыңырына кечмеді деп білдірді. Топлашқан инсанларынан қорышып, Херсон вилайеті тарафына қайтқан. Бұне берабер шаат қайт еткенне көре, о вақыт Херсон вилайеті ве Қырым арасында Русия сыңырына акс еткен ишаретлер жоқ екен. Ишгалжилер есе Мустафа Джемилевні Русия сыңырына қанунсыз кечті деп қабатлай. Сөз 2014 сенесі Қырымның меморий сыңырында майыс 3 күн олып кечкен вақиялар аққанда кете. Подтверждение со стороны свидетелей обвинения каких-либо фактов противоправной деятельности со стороны Мустафы Джемилева представлено не было. И совершенно очевидно, что в нормальной правовой системе при таких доказательствах, конечно же, выносить обвинительный приговор нельзя. Но мы прекрасно понимаем, ради чего затевалось все это абсолютно фейковое уголовное дело в отношении Мустафы Джемилева. Задача у российских властей состоит в том, чтобы, получив обвинительный приговор, впоследствии с этим обвинительным приговором пытаться дискредитировать и Мустафу Джемилева, и крымских татар в целом на международных площадках различных. Авропа парламенті Қырым ишгалден азат етілмесі бойынша музакирелер башлатылмасына қол тұтты. Авропа парламентінің тыш ішлері комитеті Украина меселелері бойынша марузаны таздықлаған. Анда Русияге низбетен санкциялар девам етірілмесі ве Қырым ишгалден азат етілмесі талаплары қайд етілген. Бұне берабер Авропа парламенті Украинаға қаршы олған Русия тежавузына Қырым арбелештірілігі ве ишгал етілген Қырымда инсан ақлары бозылмасына тағбек ете. Русия Қырымны ишгал етіп, анда силя кетіріп Украинаның өзек силясыз девлет статусыны боза. Бұны Бірлескен Миллетлерінің баш ассамблеясының топлашывында Украина темсілжісі Юрий Витренко айтты. Русия өзек телюкесілігінен бағлы халқара мечбуриетлеріні еріне кетірмегеніні таздықлаған избатлар бар, деді дипломат. Русия ишгал етілген Қырым өзек силясыны ерлештіре білген ерлеріні незарет етмекте. Бұл есе халқара ұқуғына зыт келе. Витренко Бірлескен Миллетлеріні ишгалшілерінің жинайетлеріне диққат айырмаға чағырды. Треба згадати, що вже 7-й рік поспіль український півострів Крим та місто Севастополь залишаються окупованими ядерно-збройною державою Російська Федерація. Крім того, поточне перетворення Криму на величезну військову базу з розгортанням ядерних можливостей на окупованому півострові підриває неядерний статус України. Це має змінитися негайно. Донбасста бір Украина арби душман ұжымы нәтижесінде яраланған. Оғыз штабында хабар еткенлеріне көре арби Каменка жеварында яраланған. Русия незретінде олған жінкеверлер Пескеве Донец жеварында да атешкес режиміні бозып, Украина арбилері позицияларыны ұжым еткен. Водяной жеварында есе майын атыженен атеш açылған. Ишгалжилер ең азындан 3 кере атешкес режиміні бозған. В районі населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Поблизу Водяного застосував міномет калібру 82 мм. Неподалік населеного пункту Кам'янка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета. На жаль, внаслідок цього обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Стан його здоров'я задовільний. Ұсат қазір олған сонки хаберімізді депіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. Аты ерденесе айырылманыз көрішкенже.